Solo tu spaiele Roma valona tati ele nam. Pelo ia tu tino keriso. Dato o foi ngaluenga male tua ma lole ngalului ngaloleli. Lo fatu fo eu dato pa anga fale aingo Yesu. Lo fatu ati utol fa now. Ole Maiaso e lua na mawaiaso na matali tatou sa vali masalaunga tau whaasolo soso ni mai o le nganga po i o le tua ili. O pua ngae whaasanga iei na o tangata lava o le tua. O tatou loalo, o tatou wola ile, lalolangi e leo ni mea fauti ngā mawhaingata. O vaenga o le o langa le tatou te olai ma le lalolangi o le tatou te olai. Tatou wola i le lalolangi upa i le angsala. So o mala whare nā tura, o mala tu mai o no ngai o inga e whai e tangata, o whamai, vaenga i o le o langa. Ui e tangata whatua tua, ui e whoi matatou. E ui e iei le teime whalava mo iei le limo le atua mo on tangata. E iei teime whaia iei le tua na wawenga i on tangata ma whaola ina mai tangata mai ni ngase ona. Whaia e le atua ila na pule molona vi inga. E le aise teime e whaia iei le atua se wawenga e whapea o le taula inga o le wawenga le na o le tangata. E whaia le atua wawenga o le taula inga o ia. Le ala le onge ai moli maua i la tau o loo ngā lulue wha missionare o ngā ele o le larangi le yo o aisala le onge a la tau tala tau tia o le whaalinga o le mana o le atua. A o le ngā solonga i o le o langa o le tātou te ei o mawhitianga na. A le aunga tonu o le sāwali na tātou tau tala o le teimi o lo tātou ei o le. O mawhitianga ma pupua ngā ole. Whaasanga iei tangata o le atua. Praise the Lord. Mawhitianga ma pupua ngā ole. A o inga le atua. E mga tātou uma e tumu el tuspa ia i au onga ma wha. Tau te wawa ai ei ma wha malosi ei tātou. Vasolan te nenu tal noa tui. Os whainga e. Mawhitianga o nole. Te te mai o tangata e le suafo Yesu, ia te oe le te moli mau iei. Ia mawhitai e iei tātou ma whainga tā o nole Yesu. O le tae aoleni. O mana o te tala noa tuai i puapua ngā o le surianga. Ia. La tatou foi tau iei le Roma malu foi upo sulfitu. Ia ona tala tini le o le autūle na. We are still on a series about the sufferings peculiar to the people of God, body of Christ. And I have preached 2 sermons on that title, The Suffering of Discipline, and the second sermon was The Suffering of Opposition and Persecution. Today I have been led to talk about the heirship suffering. That in the text is Romans 8. We will read verse 14, 17. So far, so fitu. Fai tauloteli ia a wā o i lātou uma ua taʻitaʻina i le agaga o le atua o ata liʻi i lātou o le atua a wā ua outou le maua le agaga o le polonga e toe fefefe ai a ua outou maua le agaga o tamawhai tou te valaau atu ai ava le tamai o loo moli mau mai le alava nganga i o tātou nganga. O whanau i tātou a le atua.
A whai foi o whanau I tātou, o suli foi, o suli lava o le atua, o suli whatasi makeriso, pe a whai tātou te ti ngā whatasi maia, ina ia whaamanu ia ina foi tātou whatasi maia. Hallelujah. Tama whaftai atu I atu oe malo ao ngalua mai. Tai atu lo soifua oe le atua, malo ao angalelei lunga o tangata whatua tua. Ma le mata lasi o lo whatunoa le atua I whaalia I vaenga o lo ola I o tangata ma mea o lo whaasanga I o tangata, mawhitianga ma puapua ngā o lo whaasanga I o tangata, I tue fia o le ke lope lo mātou atua, atoa fōi mai mātou o lo mātou ola I se atu nuu o lo o iei le sa o le tonga mātou te tāpua iei ate oe. O lo mātou toa fulangona o malawa o onga le tu spaia. So te talo lo mātou atua iei ate oe, mātou langona le nei tai ao lo siu whonga whapito. Talo fōi I manuia le whalonga le tino keriso mwhaamalo sia lo ainga. O le mea lofa o le mawhau whau malama e fua I mai ai mātou le nei tai ao ina ia langona I loto o tangata umalo si uwhafonga. O whalongo I le leo le mea whainga luenga I le wholofoloina lo upu. Whao o mai le valeo le mea whainga luenga le atamai oe. Mo lovi inga I le nei tai ao le suafo Yesu. Amen. Awesi pati mo le atua. O puapua ngā o le sulianga. Airship suffering. Na o le mea tem na o te tala noa mua I ai o tala noa tu le sulianga. Na o tala noa tu le so ta ingo le sulianga ma puapua ngā. Ma le whaamalo singa I o tātou. Ma le tātou savalinga I le teimi o lo tātou iai. Tātou whale le tino keriso. Sa au, palongo longo I le launga sa lauaina la ule tā ua le whai launga. O le matua o le launga, o le whawhita uli o puapua ngā o le kerisiano. I've heard a sermon preached. It was entitled, The Problem of the Sufferings of Christians. I will not mention the preacher. O le talatalanga o le launga lea. E mawhai ai o na o whai atu, e lei mawhai le talatalanga le na, o na talatala le se o le ulutala o le launga. The message did not correct the error of the title. Awafo. E ese le tala al tuspo I e winga I puapua ngā o le kerisiano. Ai o le launga e tai ai le manfaufau. I le mea e masani o na ofa I atu mo tautala I pea I ate autou. E tautala ma fasino le tō fasila sila le whai launga I puapua ngā o le kerisiano. The sermon title points to a world view, how the preacher looked at the sufferings of Christians. To him, it's a problem. The question is it really a problem? O le tā ua na, o le tātou tō whāsila sila I leo langa, ma puapua ngā o lo tātou uiai, e a laiona o whai atu I lea teimi ma lea teimi. O le tō whāsila sila le keusian, e whaamai umalawa iai, ana whaai unga, ana tala, ana whaatinonga, ma mea e a ngā iai leo langa. A Christian's perspective determines your life, how you live our life, what to do, what to say. That's our worldview. Now, o le tāua la I tātou whalongo li. O le tāua o le tō whasila sila po le ai perspective.
ale keusiano, e fausia mai le atoanga o onga tuspaia. A Christian's worldview must be shaped by the full counsel of the Word of God, not just part of the Bible, or not from selective parts of the Bible. E le te tau na fausia le tō 𝚘𝚙𝚢𝚅 ale keusiano, mai na o ni vaenga o tuspaia e fia iai. O le mafuaanga lena e alai ona fai mawheliu wai mea le tangata o lea tua e fai. Ona e iai teimi ua sui ai le vaai i mea o le olang. A o le tō 𝚘𝚙𝚢𝚅 le tangata o lea tua. E le mawhaina liri i ua le tō 𝚘𝚙𝚢𝚅 le tangata o lea tua. Ona e whaavae mai le au o le tuspaia atoa. Aleluia. Lea la. O le tāu o le nā. O le tātou mawhauwhau i le mea le tātou te talanoa. Ia sa o le tō 𝚘𝚙𝚢𝚅 tau te wai ei, tusa ma o onga o le tuspaia. Hallelujah. Now, o le ale tala tuspaia winga i mea. What does the Bible say about sufferings of the heirs of the kingdom? Hallelujah. Now, o le mea mola te mana talanoa ai, o tātou talanoa i le sulianga. La tala tuspaia i le mea o le suli. La tala tuspaia i le mea o le whaima suli. O le mea mola te mana e tala la titi. O le tātou talanoa i le sulianga. Ma le atali anga o Yesu. Hallelujah. E le mawhaina ma nino le tātou talanoa ma malama ma le lei ma atoa le tātou tō 𝚘𝚙𝚢𝚅, and our perspective of suffering as an heir without looking at the heirship of Christ. Hallelujah. Now, o le tala tuspaia, o tō fia le atua Yesu e whai masuli o mea uma. O le whasa mola i e tu se lau e pelu tau mo le whaupu e lua. O whetalai mai le atua i ona pōnei o aso e ngata ai ala le ona alo. Sa whetalai mai ana mua i whainga ese ala mai profeta. A o aso e ngata ai o tātou teimi. Teimi o le kalesia. O whetalai mai le atua i le alo. A le alo le nā. Whai mai le tala tuspaia. O tō fia le atua e pule mea uma. Pe whai maona tofi mea uma. Pe whai masuli e ona mea uma. Hallelujah. O le tala Yesu le mātai o lua suvalu, whai po suma le valu, ina ua umala na ngā luenga, ua umana maliu, toi tū mai, ua tū ina mai ia tiau le pule uma. Pule uma o le langi, male lalo langi. That's heirship, rulership. Pule mea uma, o ia suri, e ona mea uma le pule le langi, male lalo langi. Sa tau tala whapirwhetanga i eile atua i le mea lama lea, suri. Lo tala noa i ele salamo wha, tala noa i ele salamo e lua. I le pola kalame ma le mainga whapirwhetanga i le lumanai e o mai o tātou teimi e. Si tia e su le alo. Ma au mai e le atua nu uma o le lalolangi i le alo. Ma tulu inga uma le lalolangi i le alo. Salamo e valu o le tasina, salamo whapirwhetanga i le ngata e tautala le teimi o le whasolpito, e tautala whapirwhetanga mai o tātou teimi, ma le lumanai, ma lona whataunu unga atoa Yesu. Sili le suafa o le atua le langi o malawa whaawaina lona viinga. A o ai le tangata o manatu mai ai le atua i ateia. Wana ia whasili le tangata i mea umana ia whaia, watu inatu i ai le pule o malawa ma whaeaina le tangata. A o le tua e tū maulona vi inga. O tala ia e, tala noa ia e le tūlanga ali o Yesu. Alleluia. Au te mana te mai tau maile o le melea. A o le suri anga lera. O le suri anga o le inganga tō whaatali anga.
O le suri anga o le tofi o le atali. A o tatou malama le tatou soi fuanga fa Samoa e leisi se fai masuri pe a fai le se atali o se ainga. A fai masuri se tama fai o mafua mai o no leo fai tau o le atali o le ainga. Ai leisi me tau se suri e no pe a fai le o se atali. O le tau tia la lea o no le suri anga o le li. O le suri anga a fua mai lona atali I anga I le atua. O ia o le alo o le atua. Sili ese. O le suri anga lena o le li, ma lona atali anga lena. E whanau mai e le suri anga ma le atali anga o le tangata whatua tua. Lea lai whamatala mai le tātou tusi whaitau le suri anga o le tangata whatua tua. Wo whao ngā tua le upu I e tauwhi mai a wa whau fwoi whaalongo le nā upu I a whaalongo. O le whai masuli o le tangata whatua tua. O lo whamatala mai ei le. Pola kalame o whai e le atua. E ese le man nei e le lau whaalongo. Ma nei e wha manatu I a te oe le aso le nei. Ma toi whawhangu lo loto. I le winga lo loto o le mea lea o le whai o le tangata whatua tua mātali o le atua. Tusai ma le toa ele elo le tātou tusi whaitau. O lo tala noa whameo I lato uma o e taitaina e le anganga o atali ia. A le nā taitaina e le anganga e a fua mai I le mea le nā tala noa mai ei pito atu iluma le tusi o Roma. Tātou tangata anga sala, whai mai amen. Sa whai oe ma o ma tātou uma mātali o ti Apollo. We were sons of the devil. Atu wola I le pōli uli. A o lea tua I lona lo whatu noa. Wofo mai ei le a whiau o le whaola tanga. E ma whai euna tau whaola ina le tangata le atali I o ki Apollo. Ma li liwina e whai mātali o le atua. Transition man fe liwa inga e mamai o tatou manatu. Sasio launga zau whai atua le teimi o tōna e. O tatou whiriwhilinga te whai tatou ma o tatou a inga au aunai le atua. Langa le whiriwhilinga whawhailoanga. It's an identity choice to serve the Lord as a family. Sau tala no atu ai. O le tele o teimi se ai me whai al tangata o le langa ua ngalo ia ia tua inga tangata ia ia. Ua ngalo ia oe. Who are you? O le tua inga tangata ia ia oe. O ai lo whailoanga. O ai oe e por kalame le atua. And sometimes you say le wala tatou te ui because ua ngalo ia te oe leo se mele alu se me tau se tangata o le atua. E leo se amio le whai e tangata e tau o se atali o le atua. Dale tau leo le mea lele whamai tala tu spaia. Oka, what a privilege to be called a son of God. What a privilege. What an honor. Se ava no ma se whamaruyanga tele ua whaia. Ai na whaile alo whatu no lea tua leo se ngā luenga na whaia tangata. Tau po Roma o lo tala no ele tau a mio tonu ina o tātou. Ua tau tonu e lea tua le tangata anga sala. Mai lo leo tala tu spo yo le whamaruyanga le na. Ua whaila le tangata mata li o le tua. Taita ina e leanga. Le atali leo le atua taita ina e leanga. E le muli fetoso vai. O le winga o le mea tau o le taita ina e leanga. O lo tala noa i le tangata wa iai le willingness to wield i le nganga pa i o le atua. O le loto e ngā wai atu. E sāwa vali whātasi ma le nganga pa ia. Sāwa vali whātasi ma le atua. Le atali i le na. Le atali i le na. Ma le awhawhine o le atua. O e ua iai le nganga o le atua. O atali i la tau wia. Te lia le whaalatanga e so mtau a mio tonu ina i le lia. What a privilege. What a privilege.
Le mawalunga o le me o whaia le atua. Ona o Yesu. Ona o le tātou li. O le whamanatu nā le sakala, o le whamantunga le la tātou whaia fo i le nei aso mare. Taitasi le masina e whapei o le tātou whaia. It's always a reminder. Lo loto le o ngā samie, tala noa i ele whamanatu le, me lea. Le la o no tātou o atali, whai mai lule le tala tu spaia. Ua, tō ai le whamaruianga lea, e le na ni atali. E le ni atali, e le lopo whenme e whai e mwhasi no manga. A le atali ua whai masuli o le atua. Atali sa loto. Whai tau le karati e wha. O lo tara no aile. Ia Paulo ele whatu susanga o le polonga i lalo tu la whono. Ma le sa loto wha atali i lalo whatu no o le atua. Mai e tala Paulo e. E leo tātou ni polonga i lalo tu la whono. O tātou atali i lalo whatu no o le atua. O polonga ele aiso na whasi no manga. O atali e e na whasi no manga. O polonga ele aiso la tau tofi. O le atali e e la tau tofi. Aisea, langa o le atali soli. Bela eta no mai Paulo. Tau tio la saloto. Alleluia. So tainga le o le mele ia malama le iai ia tātou. I le surianga. Whai mai lola ia whai o tātou atari. Ia lo tātou inga ngatola le. O tātou o suli. Suli o le atua. Suli fatasi makeriso. Eo. Whalogo le mai whanau o le atua. Suli fatasi makeriso. Toi whalogo mai. Suli fatasi makeriso. O lele winga o le mele o le suli fatasi makeriso. O le tofi le ileri. E tofi atua i maoe. Le winga lea. O mea uma o le tofi o le li. O whamanui yanga o le li. Le mea le whamatala mai ino le. Le mea uma le nae suli o iai. O le suli. O le tangata iai lana. O iai pule i mea. Sui o le ainga sako ko. E pule i koko o le ainga o sako ko. Amen. Fai mai lan tu spaia. O to fia ele tua Yesu e fai masuli o mea uma. Mea uma. Suli Yesu mea uma. Suli fatasi tua i maoe i le suli Yesu o mea uma. O le mafuanga na tala tu spaia tu se la o efeso. O tatou no fotupu ma Yesu i le anganga. We reign with Christ in the spirit. Ao na toia fio mai tatou li. Ona tatou si tielo i tatou. Ma tatou folinga i le li papei lava o ia. Ma tatou no fo mamalu ai. E pule Yesu pe ato e sau. O le altala tu spaia. A sau Yesu e pule. E pule fatasi ai male atali suli. Fatasi maia. E tatou te no fotupu ai. Oi e whamasino ale rolangi. E le whamasino ale e ni angelu. E whamasino e suli fatasi ma Yesu. Jesus will reign. And Jesus will judge. And we reign with Christ. O le matau tia le na. Ole maoaele na, ole whaupunga, au suli fatasi ma Yesu Keriso. Hallelujah. Whalonga mali tatou whale le tino Keriso. Perspective, world view, how you look at life. Mali tatou wa ai lo langa le menei, that's the perspective. I'm a son and I'm an heir of the kingdom. Wa ole suli, wa ole atali. O le suli, o le malo, o le atua, o le manu malo, o mea uma le manui, o le langi. That's mine. O hauia, fa suli, fatasi ma keriso. Hallelujah. It's amazing. Now, see, tutu atu le titi le mele so soa, tile o tato loto ma. Ina ia aile, fo lau tele le mele. Nā whanau le atua, whanau le mai. Tui le leilo loto le melea. A whai oia le atari oia le suli.
Whaatasi ma keriso. Soli whaatasi ma keriso. Wa tātou masani la ni whaopunga e masangega ko. O le tangata malona ainga. O le tangata malona whasino manga. Wa kakau laulau vivilu e le tala lea. Le ala lea au whai atu ai e se pēa tu lama ia choe. So se matai whaolai. O lana pese lea. O lona ainga, o lona tofi mai lea tua. O lona whasino manga mo lea tua. That's your perspective as a Christian makai. Hallelujah. Tatu tofi. Now, lona winga, whalonga mai laia. O le suli whatasi lama Yesu. Whalonga mai. O le soifuanga o Yesu. Le soifuanga le o le suli. Okay? So, heirship of Christ, o le suri anga o Yesu, o lo tala noa i le soifuanga ato o Yesu. Le soifuanga o Yesu na fio mailu tato li fatino i lalo nei. Suri anga leo o le ri. Na olai, na fio mai ai na liu tiro tangata i le atua masau ma soifua i le lalo langi nei. O le suri anga le nao i keriso, o lo tala noa i le ola atoa o Yesu. O le faila o e masuri. O le ola le oe. That means you are an heir with Christ. Therefore, that life of Christ is your life. O le ola le oe le akali ma le suri. Fatasi ma Yesu. A fai o mea uma ia o le o tawaile suri o oe. Fatasi ma Yesu. Le la o le olanga atoa Yesu. I lalo nei. Le olanga e olai o le suri. Olai oe. Le atali o le atua. Whalonga mai whanau o le tua. Le ala le ai. Ese le ata mai o le atua. Ese le ata mai o le atua. Ma le whatatianga mai o le atua. Le tamaa le atua. Le alo le atua. Le anga paia. E le mawhai o tatou mawhau on tatou talatala le melea. Ai le mawhai na mse le maofa o tatou loto le matau tia. Vai mai laia. This heirship. O le suri anga lea o oe. O le suri anga e sosoa ia oe te miuma. O le suri anga e fasino ia te oe te miuma. O le mafua anga lena. O nā nei tau te whetofa ia i le leina o le pese o le vi inga hana i le atua. Wa oli lo loto i le ali. O le talatalanga o le oli inga whamai hana wa e wha maualunga ina lo nifo. Lua. Wa e whaia au te mautali ai i le fili. E ia, ma talatalanga nā la. Whai atu nā nei e winga i le nā mea. A le winga o le nifo, o le whaapunga o le nifo e tautala i le malosi. Whaasino o le malosi. Whaasino fo i tangata malolosi. Whaasino i lo malosi whafowina. A whaamaua lunga la e le atua lau nifo. Le winga o le tala wa au mai le malosi fau ia te oe. I tieli. Ia le melena. O le mautali o hana i luma o na siri. Le winga le tala. Sa whaasanga hana i mo meo tua inga. Sa whaasanga i whaaluma mai a lesi inkia la kia mga whakas. A ole mea na whaia le tua. O whabayan wa oli loto le lua. Why? Because now I have something I can say. I can boldly speak about my victory in Christ, the Lord. Lela, o le whai o tātou masuri. Ma le tātou iloai o le soifuanga ato o leli. Ma le sosoa i o e whamanatio tia teimi umalea. O le whai o e masuri. O le whaamawalunga ina o e le atua. O le siitia mai o e le atua. Mai le levo mawala lola malena ai. E siitia mai o e se levo mawalunga ai. Ina iei loa ai mautali i le soifuanga. Ma le mele tātou te olo mai nei.
Whalonga mai vana o le atua. E le ai se 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚡𝗥 ai whai e le li o lorangi. Ia ke oe. Pea o ina e le iloa ua ngalo ia oe o le suri. Lala me whai e kiangi. E whakapungi e le li o le lorangi lau fofonga. When you are defeated, you will be silent. E ke le iloa kaukala, le se kala e whaia. Wai ola ko ilalo, whako ilalo inga. Le winga ngā le fo, le winga la o tala ole. Atali, to e suri. So reminder ya to e. Le siti yang. Whaia. E le ai se malosi. E le ai se malosi whasana tau mai I la kali suri. Fatasi makariso. Hallelujah. Abe popo mo Isu. La le au te. Fa malosi tua I lava te o tau seimi mo. E ese ai le ola le mea tau ole. Ma le tau tua le tangata na te iloa o ia o le atali I o le whale. Ma le tangata I le na te le iloa po o ia o se atali po sea. Kako whanga ia la le upakari ma le upa onga. Le le ese ai le au aunga ma le akari. Anga le au auna e tele ina whameo. O le au auna e whai mea onga o kele mafu anga e whai mea ai. O le atali, whai mea langa o ia le akari. E au na ona o ia le atali. O le loto fo o le atali, a alu le whale I se sae, e alu ai ma le akari. A alu aku se sae, e alu ai ma le akari. A pese le whale, pese ai ma le akari. A lulu inga le whale, lulu inga ai ma le akari. Why? Because it's his. It belongs to him. Ngā olona whale. Olona whale. E se senga le nā ole. Me ia lu. Le mawalunga. The devil cannot condemn any Christians who knows his and her heirship with Christ. E le mawhai e sa ngata ona. O tatu sa loto. O savali mai nei lo visa o rato e. A whale iwa lao ke ngofu alo o visa. Mahakalo. O sao vaku a mamai. Mua vaku. Battle, it's a battle, it's a battle. And mom says, laugh at your battle. But that was, laugh of your battle. Hallelujah. Why, my vana oletu. Ole suli la le fale ole akua. Fai kama koe ukaf. E alu le suli I le me fai ele loku ngā ngei a suli o le fale. A fai fono tatalo a atali o le fale e sau le atali suli I le fono tatalo a suli o le fale. Lala le no fai atua ia te oe. Tala lau loto. O le mele e lui ai lama oe. Lui ai lama oe. Vai. O so fa inga le li o laurangi. E lua me fatu iai. Mana tua ma le tala le o fai atu. O le tua ina oe luma o le atua. Ma le whanganga o lo loto fuateifo. The devil accuses us before God, but he also accuses us to strike our conscience. Ngalia, o ngalu leo le rio ki a polong o fongofu. Ai fasala o elo loko fuateifo. And then your conscience condemn you or wherever you go.
ia koe whai leis ka oa ki whai e leo kele ha, ka ua ngā koe mga kua oe suri. Whai leo kele ka ua ngā mga kua oe suri. Aves popo mo Yesu. Ole, suri fatasi le makeriso. Aleluia. Na tato se mai lai ei. O pua ngala ole suri anga. O a pua ngala suri anga ia koe whalongo mai. Kau koso kwa se me whai ngofie wha malo serka ko whare. O pua ngala suri anga. O pua ngala Yesu. Worship sufferings talks about the suffering of Christ. O pua ngaya na ola ai Yesu I leo langa nei. Talks about the suffering that Christ went through while he was here on earth. Amen. Hallelujah. O pua ngao leri. Upuia, amusia, whika ye kangaka, laua kangaka o ke mongi rei whaiega mea. O ai lona ainga mo na uso, whai e kala. Te o sa kaulo. These are the sufferings of Christ. Amen. Now, so leale winga o tau o mele tatou, suli fatasi makeris. I pua ngaya, mati ngaya. That's your life. That's my life. Kako wolanga ia, o kako o kangaka pua ngā, lango tatou suli fatasi makeriso. O le tātou wali, o lona surianga, o le surianga na puapuanga, na whasataroina, na tingaina, na amusia. O leo langa leo le suri. Leo langa leo le suri, leo langa leo le atari. That's why servants cannot suffer airship suffering. Anga pua ngā le suli ai, whasanga ai. Anga o le ola leo kākau. Aleluia. O tātou la tātou te leo whasanga I pua ngā. Ma mawhai peo na whasanga I I stangata. A o le tātou te ola I tonu le tātou salotonga ma tātou whasanga lawi ai. I le mea lea. Vai. E le whai ngō fiele, lui tau le whetau I matatou, me le tatou te eni. Sau whai atu ole, ma enga ole. O le whasanga o Yesu I le corrupt o le leadership. O le numa le kapua inga I keminga. They were corrupt. Na lātou wā mai ai, na lātou pule. E lei mana nao I seisi mea lui ta wina le la tōpuli. E lei mana nao ia Yesu mana me e whailanga e whasanga te te e atu le la tōpuli. They weren't interested in truth. They were interested about their power and their authority. Tau te whasanga whatangata o le atua I lalorangi nei le mea lea. Wai madwana o le atua. O le ola corruptness I Samoa. E mau I kongo loko, e mau I kongo whaingaho, e mau I kongo le malo, e mau I kongo o le laulang yo kalonga, e mau I ofisa o aonga, e mau I po whela. There's corruptness in there. And we, o oela le tangata o le atua le teilo orsuri, e ke mawhakia I kongulu melea, o le ke ngau e whaile mesa. E tau te wha
whasanga i le mea le mara whaososonga lea. Ai tau te whalong, ai tau te whasanga i le whitena inga lea. Leanga o loo iai leanga ngapa i o lea tua. O loo whamanatu e tia tia e. O eo lea tali mana whino lea tua. O eo le suli o lea tua. And your job is to e ke ki ngā i lo mga ai whaile mea sao. And people will hate you for speaking the right thing. Ai sea. O leo langa ngā ole. O puapua ngā ngā ole suri anga o Yesu. O ia leo pumani. O aso nā mtemina. Ire i manga ngā o ka ngaka say truth. The only truth that people want in authority, truth that works for them. O le opu moni e, whekau i malakau. Same thing today. Lala na o tere tala noa ma o tere o kere kalangoa isi o kalangoa isi mafkanga whaifi au. O le isi le ki ngā mama whatianga e whaasanga i aile mea ka oraka kai whanenganga. The sufferings of spiritual leaders. Wai o ai ka ngaka ngofo I lalo lako ka inga. E ngofo mamuru. Because au whai atu I ate o se mea leanga o le mea ngai ke whai elo wolanga. E leanga le mea ngai ke whai elo wolanga. You will hate me for saying that to you. If I correct you, se mea ngai ke whai ai ma o ke ngia oe I le mea leanga ilo langa, you don't want to hear me again. And that's one suffering of a leader. Ale tau o lea, o le tātou suli whatasima ke wisu. No ti ngāia, that's our life. E ke ki ngāi lau whai o le mea sao. E I kangia o e lau whai o le mea sao. E ingo sia o e lau kaukala le sao. They will hate you for that. Well, that's heirship suffering. With Christ. Hallelujah. Ada tu falong ko yun, masalente nei. So today, ole ale pesele laulangi. Let's do what is popular. That's ole mea nga fasanga Yesu. Our ele ole concern ole laulangi mameia tatu te nei ole mea sao. Ole concern ole mea ole fear ye kai fai. The focus of the world is let's do what is popular. Let's do what everybody else accepts. Everybody else is doing it. Ola me la kako point out e fuale me se lai fai uma e ska ngaka me se. Kako wo se e fa pe. Christ when he came, he was not a man pleaser. E leo se tangata na sau Yesu so ifanga Yesu sau fa fia tangata. Came his truth. Truth. Hallelujah. O tātou la, leo langa whasuli lea. Whalogo mai. E a leo na e whasanga I puapua ngā oile atari. A reminder. Wai, lea ngai mana na oma tangata tātou o I whapea. Se awa ki koe langa se me, it's okay, kako o whapea. No, an ea ole suli ole malo lea tua will not say that's okay. No, the suli will always say that's wrong. It may be popular. It may be everyone is singing this song. But that doesn't make the song right if the song is wrong. I lem fai ka sa ole pese pe fa pe se se pese. Lala ngai matala tu spa ya o to tala la su fai nga. Wo to tau sisi o putu o tangata. Ai tu le upu money. Why? Because ole tele o putu o se se.
mai ke le ha po ai o whaka ma whai whawhekai Jesu le whai o au masoli. Yeah. Whalonga mai laia. That's a life. Whalonga mai lea. O ti ngala le suri. E leo se mafuanga na e whai o e masuri. O ti ngala le suri. O ti o le whamauninga na o le suri. You don't become an heir by suffering the suffering of Christ. No. It proves that you are a true heir. Whamauninga le na. Wa e mawhakia, wa e ki ngā, ni kua inga, ma kele kara ka kai ki oe. Olea, o le whamauninga ngā oe ole. Suri. It proves the heirs. It's not the reason for us to become heirs. No. Praise the Lord. O se kire mea. Era le. La walu le la o si kia o. Swafa sili swafa o moi. Pa long oi le au leo ngi loko le ko e. Praise the Lord. So, tusi la lo le mele, lela, o pua ngā le suri, e le o se whawhitauli. Therefore, the sufferings of an heir is not a problem, it's a privilege. E le o se whawhitauli, pua ngā o le surianga. O le olanga mamalu, it's an honored life. O le whamarianga o le whai oe mātali. O whalonga mai tātou iei le mea ngā makakoe. It's Christ's life. Whamare tala Paulo e Filipi mua whai upo e lua sumareiva. Ua, wala wina tātou e lea tua e le, I wala wina na whātua tua, a ia tātou tinga foi mo Jesu Keriso. Now Paul says, it's a privilege that we are not only called to faith, but we are also called to suffering for Christ. It's a privilege. Mo lea tua. Hallelujah. Now, whalonga mai le whanau o lea tau. O suli, o tangata lolotu e leo ni suli o le malo lea tua. O whawhita uli ki ngā. Te mana tua ele. Mantua mato fusuanga le sa whai malesi vaenga wa leva atu lunga ole. Lunga nguspepa ma. Ona ole. Tato la unga le na whai. Wa whiita I tangata. Aina mafuan whiita nua. O le mimilonga e tangata le na amatale mea le mimilo la ula unga na whai. Ese mamau sa padi la ula unga. Ese le mea na mimilo i ele mea. Ia na utoi tusi atu lea ma utoi whaamatala le iei le mele. O mantua se se tātouling. E ala lana whetu lautala. Ona o tangata na whesotai mai atia. Whapea. E te tau ono o whatu ese. Ngata pia. Male vivesi. No. Because I did not accuse kangakai. Oh, no, that was not my laung. Kangakai laka mai kia weong al fau kuanga lea.
See, I as an heir don't need your counsel. I teime upui ai lo suli ona leo se fa fitauri. It's a privilege to be ridiculed. It's a privilege to be accused. Why? Because that's heirship life. Leo langa fa suli na na uieleli. Now mai ta mai la ia. O pua ngala le suli. E leo tala no atu isi mau pua ngā. Pua ngā ono lo tu lai moleli. Pua ngā ono lo whaiar whina ngalo le ri. Pua ngā ono lo tau tala le upo le ri. Pua ngā ono lo mana e whaia mea sao e luma o le atua. E te whaia le mea ami o tolu luma o le atua. These are the sufferings. So le kau hoi puspa ia. E leo tala no i o pua ngā ono lo whawale valea. It talks about suffering for Jesus, for the righteousness of Jesus, for the cause of Jesus, for the purpose of the kingdom, for righteousness. It's a privilege. Pianana. Wa ma faile lotto le melia. Because this is where Oleka kukia ngaike. Should be. Well, so far, what to follow along yaile, while we're in no Samoa, il melen tupu le fono len fai. O e no lo fai mai, ele ia se mea faina, ele suinga le ia se mea ke lei, ma e ua faina ma concern on o le usu o le me o le vanos. See that tension. It will be increased. Hallelujah. Kakofale, Tino Keriso, it's not a problem. It's a privilege. It's an honored life. Hallelujah. Fama natu mel tatu ali Yesu. Ole mea na o ui ai, e ui mai ai, e muli mai ai o so. They hated me for righteousness, they will hate you for that. Na e ono le ino sia la o ele mea na te iai mai fai ele mea lea. A olo walawina, you will always do what is right. Ai ingo sia yo e. Wa vai e tatu whanau. Ele umia le palasi ma le influence le iaiwa. E se whafkai kako whangau ngore. Just look around. Wa manga o mat ia risku pulanga e whape uma o splong. This is the pressure of peer pressure. This is the battle. Because we want to be accepted. And it's pressure. We don't go for what is popular, we go for what is pleasing in the eyes of God. What is right. Aigo si aido e famelo kara kuspaya ori. Kusapenga pauanga lau mema waiore ori. Rejoice. Mantala Yesu lunga le maua. Suli le malo. Ala to upuleanga ya tauto, mana to faibeleanga ya tauto, mana to sawa ya tau mai Jesus. Mantala Yesu ori. Rejoice, for greater is your in heaven. Now, Tino Keriso, I don't want to be a popular preacher, but I want to be a faithful preacher to the Word of God. Hallelujah. Mangaya. So le fe.
O mana na o matangata to be liked. Hallelujah. It's a privilege. Amen. Oi. Mai no le tala Yesu. Pua ngaya. O pua ngaya ole. Tofi. Wa umar fai. Pana ole tua. O pua ngaya. Fai mai le talan fai umai le iai. Le fai kau sulvan. E le fatu sai. E le manuia. Atali. As we are heading for. Hallelujah. Le fatu seina. Pupua nganga le suri e. Nga o ngai ia fai ai pupua nganga. Nei ya, nei. Le olanga nei. E le fatu seina pupua. O le olanga nei. Langa fasuli le. What a privilege. Mai lo Yesu le asofo ile la uri. Ia o tau whaia le tau samiga le whai mwhamana tunga ia te o tau o loo maliu. Hallelujah. Whai mwhamana tunga te o loo maliu se ia o toi foi mai. O e u teita ina le nganga o le tua o atali ila o le tua. Whai o atali o soli. Soli fatasi makeriso. So what do we do? Lau tato me whai. Tino keriso. A ngai mai lau tau tua o whamantung. Mo mai ma leo whai pesa. Hallelujah. What do we do? O le tau o lo tatou I loe wha au penga ina tatou ele nganga o le atua le tatou o langa whasuri. Le alofa tu no le atua wha au penga ina wha malosia tatou o langa whasuri. Hallelujah. Na le tau o le toi whafangu ina o tatou loto. Tino ke riso. Be reminded. O tatou wola. Wa fe alo fai solo tangata. Al tala tu spaiao ina fai oe ma tātou mātali e fai tātou māmi o tonu o lea tu. Alo tātou I nei. It's a privilege. Ai lea wha lea tua. Hallelujah. Nof sauli. Ai te rei sau te lia whamatunga lea. Mai te lia lea retu. Mai tala tu spai o taimia. O leisi lea wano mai le lia tau te sue ai tato. O le ai le a reto ma le inu I le wain. O le tali suanga asuri. O tali suanga atali I mawhawhine o le tu a reminder to all of us. Na maniu Yesu. Na puapuanga. O le tātou o langa o le o langa I whasanga I mea ia. O no leli. Ai tau te pūpua ngā, ai tātou te oli I le atu. We're doing something right. Te sau e pese whamanu malo fia I le atua. Ma palau vale a e lisi whia onga ia o e o no lo whaia o le tala. Sao tauna whai. Some of you will miss your opportunity. Exalt ai oi malifia I lunga lo wola ngalue because you are heir of Christ. Ngai le mana na o tangata lai lunga e ngofo mai se kangaka e kaukala I se vesa. And some of us will go through that. But don't worry. A fai te loa oe sa tauna e manui e le mele awa e le maua ona le corrupto kakaia. Sing us all. Sing us all.
Pese le atua. Pese le atua. Le la samari fast food tau sanga o usu kako pese o ngor. O kofi ko lo kofi ko inga sakamo kofi ko inga ia wa mai se rismael. But we are blessed from singing the song. Some of you will face that. Eisio tau ke le akulo qualified ga wenga la uma e o se mai le o mai o as a valley o ere lalo. We will experience that. You will go through that, the body of Christ. Simply because they know you're a man of integrity. Simply because you know you're a woman of integrity, you won't compromise. You will be a problem to what they are doing. And they will try everything to shut you down. Sing a song. Sing a song. You did what every heirs of Christ do. That's right. Be encouraged. Body of Christ, be encouraged. Be encouraged. All fatangal lo lang ya influence o tato mafofau. Be encouraged. If you have to stand alone, stand alone. What Pastor Livy, I experienced, yeah, I stood alone in my journey. But that's being an heir. And sing a song to the Lord. Rejoice. Our Pharaoh Metotino. Sing a song. Olai fafofonga maile suri suri. Ile fi naunga ona suli lalo nei. O ela tau te whaia whamasidonga le sao ya te oe le suri. Sing a song. The greatest heir is seeing what is going on. Lo sila sila mai le suri suri. I whamasidonga pio pio ia wai mafti ai. Sing a song. Bese leli. Tole tino ke riso I fafo. You may wonder why you be esaka mi bilo ka haka yo kafa because they know. Because they know you cannot compromise. They know. They said, rejoice. Be encouraged. Ako vale. Hallelujah. Wa ye mayo ele mesai. Whatever I all I by my wa ye ayo you have to go and find somewhere else to know to stay. Whatever I you will fire go valley. Rejoice. Rejoice. It's a privilege to be ridiculed as an heir. My last words in Kakufale Malo. Auto Suliol Kakufale. Praise the Lord. We are not perfect. But we always have that hate for what is not right. Tato fale leale o langa na te olai lale mena te ei falongo leile tua o le talale I
e mawhaina whai tangata mātali, ai le ola I manui o suri. Wai o le suri e osi taulanga mo o le sikangaka. O le suri e mawhainga le atua la aila o whaswhalawa. E la Ameriko pele so angili. Whawhingi la le makiwa mai o. It's a privilege. Don't worry. It's just for this life. Ai awhina ngalo le atua e toi sioi. E le mawhaina sioi. E au noa malowa ai I ai whamsino ngā le atua I e na whaiara mele. Because he's judge of all. Judge of all. Praise the Lord. Te manau te tūlai mai runga. Tūlai mai o lunga mo I ini o fofong. Mai whalongo I le te iala ina o le tatu tali swanga. O le suni. Wow. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚒𝚍𝚑. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Toelupe, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.